Slav temaşavanı neşe berdemeye xemla velat hazir ol germiyan ev mıntıkaya her mezin ya başure Kürdistan'a yaklaşık 140 kilometre li başure Rojavay Süleymani li navçaya kelare geru geçtemeye dest bebike. De fermu. تماشاوان نشال نافچه دیروکی و نافچه دشتی لمنطقه گرمیان دا لکلاره ما لپش من هم قلعه بینن قلعه کی گلکی بهیبت و خوش حتیه لیکنن چیروکا وش بو وفق و هزم از لهما چوا بجم لپراوه چمه شیروانا کو جراته گوتن اف قلال پراوه شهر حتیه شیروانا ویچمه حتیه درست کرن حتیه چیکرن لسر گره کی ne tabii ku peşra hatiye çekirin çava cerat bejin veke tümülüsek ser tümülüsek evkala hatiye lekirin da hazar u haysidu şestu şeşan da Ali Muhammed Bege cafi ve ku yek jimmezintirin aşira vi mıntıkaya dibejin hacmara aşira cafil jor pensit hazar kesine ku dedi akademisyen nivizkar hene ağa hene bek hene bürokrat hene yani yekşin navdartrin aşiri vi mıntıkaya aşira cafiye Muhammed Bege cafi viya dürüstke dura Mahmud Bege cafi hem jibo runiştini hem jibo revebirna karu barin aşira cafi لور دمینن همو باجر همو دفدوره من انا خویات کل ملی من چپه تماشاوان نجات چمه شیروانا و ملی من راسته و لپاش منشی او نافچه مزن یا کلار yani لی دونزده مجدار 2017 anda 32 kilometre لباکوری روژاوای حلبچه واتد ناف سینور ایرانی دا ارتحاجه که به 7.3 پیله قویمی بود و ارتحاجه دا اوی قلعه هنه جسدی 35 وی روخیا بود هلشیا بود نها دست به نوجن کرنا قلعه هاتیه کرنش بر وی داری وی گرتی از دکارم بکویم هندور لی رمزکش رمزی کلاری هم دکارم بیشن اف قلعه هنه او سالانه به هزاران گشتیار هاج عراقی ها جباجارن باشوری کردستان جی تن ev der temaşet kin ez mego şuna cafiyat xwazim di derbarê cafiya da hinj tiştê din jî lê zêde bikim ji wara vebêjim bi rastî jî ev germiyan ciyekî gelekî xweş e eşîra cafî îro ew navdarê wan yanî hin di fînansa em bêjin Başûrê Kurdistanê da li Îranê dîsa ew kesê ku endamên karsazên aşira cafine ev karobarê gelek hecat destê wan dane mesela hanna jaf yek ji aktivîsta siyasî ya mirovî em bêjin ya Meksikî ku bafê wî cafiye ew dîsa ji aşira cafiye tara jaf ew hunermenda me ya navdar ku curre müzîkên etnîk û yê kevne şop li ser karobar û lêkolîn ke tara caf jî yek ji endamên vî aşira cafiye. ev derke der ez xwaram dixwazim ez dixwarim ez dixwazim ji wara tozek behsa vira bikim li vir sîstema rêvebirina bajaran piçekî cudatir e li gor Tirkiye û Bakur bê çawa li ceme parêzgerî heye kaymekamtî heye û yani işte şaredarî li bin wî jî mixtarî heye li vir ji xên jî parêzgeriyê wate walîliğê walîtiyê ango kaymekamtî lêt navbera kaymekamtî û parêzvaniyê de yan jî parêzgehiyê de îdareya serbixwe heye cerat bêje ev kelar jî ew navçeya ku dibin îdareya germiyan da ye yani germiyan mıntıkayekî giştî ye di nav îdareya germiyan da kêjan navçe hene ji wera bêjim kelar heye ez benî
ناوچه کفری هیا حتی 16 اکتبر که دست هرم کردستان بشک شه در که تاجی خانقین هبو حتی که بسر سلیمانیه و بو او دربندی خانجی هبو لی آن هوا که دناو سینور اداره گرمی اندام کردن بیشن که کفری هیا یک بشک خانقینی هیا یک شی کلر هیا نفوس وی باجارو که هانی از بنی 25000 زیاده ترن توزکی 25 تاخان پیکته ev navçeya hani yek ji taybetmendiya virajî ew e ku di heyamê Enfalê da di 1988 da dema wêrîşa gewre ya Helepçeyê da yek ji ciyê ku zirar û ziyana herî mezin dît ev mintiqeya germiyan bû temaşevanê nêja sebaret bi çi dibêjin germiyan ew cih e ku havînan germahîlê dertê 55 pileyan ve roşeye derte 6 pileyan le zivistanê jî herî kêm dadkeve 2 pileyan. Temaşevanê nêcal mintiqeya germiyan ez hatim gundekî ji vî gundê re dibêjin Sedava. Çîrokekî gelek balkêş heye divê ez ji bo we veguhêzim û ez ê veguhêzim jî. Çi ev çîrok ez benî? Germiyan yek ji mezintirîn mintiqa ye çîrokê gelek orjinal dixwe da hewîne di vî deşta wî dal gundê Sedava. Şeyh Ahmed Şakeli ku jêra tê gotin yekemîn kesê ku yekemîn şêxê yan jî yekemîn alimê ku ji terîqeta Qadirî derbasî terîqeta Neqşîbendî bûye ew kes bûye. Ev gundê wî ye ev jî mala wî ye. Xwe rehmet kiriye çûye lê ev ro kurê wî Şeyh Saîdê Şakelî mamoste merheba rêz û selam. Tu baş ez benî? Çi cihekî te xweş heyran? Xweş ha? Erê wellahî gelek xweş e. Çay hêzing dibinê çayê da av û hênikayî dem sal bihar pirtûkî ja. Çêroka mamoste çi ye? Ez benî mamoste çawa bêjim rêvebirê giştî yê kitêbxaneyên Başûrê Kurdistanê bûye asta wezîfeyê da yanî hemî ew kar û barê pirtûkxaneyan ya kitêbxaneyan li bajaran li bajarokan ew durust kiriye. Xwe îro xaneneşîn e lê ev gundê wî ew şûna ku bavê wî lê îbadeta xwe dikir ji ber ku eleqeya wî ya pirtûkan veguhesiye ji bo kitêbxaneyekî niha em ê hev re herin kitêbxaneyê binêrin. Baş e mamoste fermû. Bi xwe jî kek Saîd hem nivîskar e helbestkar e û rojnamenûs e rast ez benî çêrokê wî gelek balkêş di gundekî de ka bifikirin ku kitêbxaneyek hebe ev tiştekî gelek baş e kitêbxane jî ev dere. De fermû ez benî. Ez benî mala binemala Şeyh Ahmed Şakelî Şakelî navê mintiqeyê ye ne wisa ye mamoste? Navçeyê. Navê navçeyekî li vir et li vir be jî derbasî walî bim malbata Şeyh hem malbatekî oldarin hem malbatekî rewşenbîrin hem jî malbatekî niştiman perwerin kurê Şeyh Ahmed mamoste Şeyh Saîd gelmine. Ev tozek pişta biçim bira cîme tozek firevetkarî pişta xwebdî wir jî. Kê jî îstîfade dike? Xelk jî îstîfade dikin xwendekarî zankoyê yê lîsteyê yê dibistana navîn kê jî vî pirtûxane te îstîfade dikin? Li ber em kitêbxane lêre çendiyek lêrê ye mesela o karêriya kewaçerma tûranekana rizgariya emane bo serçawa qutabêkan tên lêre qutabê xwênkar tên lêre kitêb serçawan exwêno منطقه germiyan yek ji wan cihê herî ku zêde Kurd lê hatin enfal kirin watê hatin qetil kirin hatin şehîd kirin ew cîhan yek e ji ber wî dema hûn li vîr mintiqayê digerin hûn li gelek cihan nîşaneyên ji serdema Enfalê dikarin peyda bikin ji ber wî jî ew qurbaniyên Enfalê ji bo wan gorekî taybet
و هاتیه وقتی نتنی اف داره تنی آنال وی قبرستانی سیست و قربانیین انفالی لور هاتنه بناخ کرن لگلک دورو برین وی حجمرک زیده دیسا هم کارن بیجن قبر و گورستانی دن هنه دوی سردمدان نتنی از بنی انسان هاتن کشتن جنگه او خوازا سروشت اوجی تک چون 4000 گنده کردان لباجرین جدا جدا یه باشوری کردستانی تماشاوان نهجا جی بینی و هاتن خراب کردن هاتن روخاندن دیسا لگل وی امدکارن بیجن که 1800 دبستان 300 نخوشخانه 3000 مزگفت و 27 کنیسه جی دیسا وی پروسه تکبرنا کردان داد پروسه انفالی دا بگشتی جناف چبون اوجی برماهی اکشوی سردما نخواشه و آن حال نافچه رزگاری دوی قبره دا هون دبینن وکه پیوه داوی دیسا مرفت کاره لی زیده بکه که براستی جی مرزل حفظانه لی حفظه اکی نخواشش بو کردن تماشاوان نجال دناو سینوری داره گرمی اندال قضایال ناوچه کفریه ما اس ناوی ورا کفریه یک جی تایبتمندین حرم کردستان او بو که بری دولت اسرائیل آوا ببه 400,000 جهو لباجار جدا جدا یک کرده جیان دکرین جیانوان بردوان بو باوه کی آرام دوی سردمه دا واتد 1951 دا تماشاوان هجال ورا 53 مال هبونه 53 مال اسرائیلیا هبونه که 439 429 کسی که جهو بونه اوشی لوراد مال جدا جدا دا لی بشتی او دچن مال وانتین فروتانی هنک خراد بن هنک گلک تشتی سرین او مالا کل سر پیامایه یا جهویان او ماله از بنی لناف کفریه دگرم خاتم جیکی مدی و آپکی مرونشتیه و سم مصدوم و معلوم کهلا بتشم سلاوکی بدموی سلام علیکم باش مامو فرما از بنی رونی دار دست مامو چه داره که اول چی حیرت جبو و تپل مرزا آها جبو اول سری ویجی بزمارک لی خصیه باید تبینی بزمار اوي اوي اول نجبو لی خصنا انسانه نه لا ونيا كانت اشياء او خميسي اذا كان بيرام مو او تگیشتو باشه ناوی تا چی اپو؟ نعم اخوهم حميد ابو مجيد آها حمید ابو مجید بالك كنا قبلنا مجيده حمید باو مجید باشه بالك بالك تو ترکمانی کردی عربی سيس وانا زام عربي كردي تركماني ملس پکمجیان اکید خود حواندیه باشه مامی حمید تلورات چش oldu ki? اما يعني شو انت چی کردی کی؟ من كارم اما فروش اي كرمنا خرق بروح وقته كان جاء بله كان فلا زور انا بعلها لان قلت حاجه بس اكري آه. انا هم يكرم بنزيه بشاشه ديناري ارزان دکری؟ هرزانه ماشي. ابدا مثلا قميصك بهزار ديناري او دي جاشو عرب ددم ببنسي قاتل اوين او بدي هزار دم تاسع وانا تگیشتم یعنی افتشتی که اپی حمید فروش حمید بابا مجید. کل دست حمید ابو مجید چی ابو جلو برگ حمید ابو مجید فروشن جلو دست دودیانه دبه به ارزانی وانه که جلو هنه دشي دو بله اب اذكر له تو افروش بايك باشه کاری تا چه و روزانه تو چند الحمد هزار لله. دینار قزنشتی که الحمد لله بس روج هيا 3000 روج هيا نيه حبسها هيا هيك نيه بس Atlaya hiç niye, şemuye hiç niye. والله بعد هيا روج هيا باشا 5 ديناري 20 ديناري روج هيا نيه Başa şükür şukadera. Elhamdülillah. Tam mendal hene te zaro hene. زارك هم روج بينش كورة جنا هنا شو Maşallah. كشار روي Çak korek, بينش bench korek. Zavucin çu. فرينا Ana tu teni mai. ها Tu ana teni. منو داي كان ويك كشك Geç.
Keçik hazı ben ne zevciye? بس هم ويا الاخوان دخول Maşallah. Hey. Her bir işlere, her bir işlere. سلامتك Kifri ev navçaya ke temaşavanı neja. Livra Türkmen jihane, livra Kürt jihane. Spas dikim apê Hamid Ebu Mecid. Ebu Mecid. Rûne. Li nav Kifriyê digerim li ber xaniyekî me. Xaniyekî dîrokî, xaniyekî gelekî mezin. Ev xanî me dibe piştî herba cîhanê 1919 heta 1922 li vir derîkî û mezin heye çend cara lê xisî lê mixabin kes li xanînîne. Şeyh Mahmud Berzenci yan jî Şeyh Mahmud Hafid û ew têkoşerê Kurd ku dema piştî herba cîhanê yan jî serdema herba cîhanê da ev ax yanî Iraq yanî Musul yanî Kerkuk dibin weke mêtingerên em bêjin çi bûn dibin mêtingeriya İngilîzan da bû. Şeyh Mahmud Berzenci jî ji bo parastina vî axê ji bo parastina Kurdistanê têkoşînekî mezin dide. Di sala 1919 da li mintiqeya Bazyan ku jê ra tê gotin an heweke nahiyeke bi ser Silêmaniyê ve li wir di şerebê İngilîzan ra birîndar dibe tê desteserkirin biryara îqdamê bo wî tê dayîn. Lê dûra biryar tê guhertin ew ji bo Hindistanê tê nefîkirin û ji bo Hindistanê tê şandin. Lê demek şûn da ji ber du sedemek girîng Şeyh Mahmud Hafid yan jî Şeyh Mahmud Berzenci dîsa dizvire ji bo Herêma Kurdistanê tê kê derê. Tê gotin ku hin xelkê Kifriyê yê vî mintiqayê ku îro dibin îdareya germiyan da jê ra tê gotin gelek daxwaz dikin dîsa Şeyh Mahmud bizvire bo herêmê. Sedema duyem jî hükümeta İngiliz yani serweriya İngiliz di wê demê da dibînin ku kesekî êdî berpirsiyarê ku pêra em bêjin gotûbêj jî bikin. Nîne ji ber wî ew jî dixwazin ku Şeyh Mahmud Berzenci bizvire bo ev der. Tê kê derê tê Kifriyê di sala 1922 da temaşevan nêja dema ku tê vira û xelkê vira gelek şanaz dibînin xwe gelek kêfxweş dibin ew di vî xaniyê handa dibîne li gor hin gotinan sê roj li gor hin gotinan di roj di vir da dibîne. Tabî vegera wî hatina ji bo Kurdistanê carekî din û di encama xwe da gelek şerê dijwar jî dîsa bi xweretîne di dawiya dawî da piştî ew têkoşîna şer û pevçûn aloziyan di dê cotmeya 1956 da Şeyh Mahmud Berzenci li Bexdatê li nexweşxaneya El Hayderî canê xwe ji dest dide wefat dike di roşûn da jî cinazeyê wî ji bo Silêmanî tê veguhestin li kê derê tê definkirin Şeyh Mahmud Berzenci li mizgefta gewre ya Silêmanî ku di serdema babaniyan da hatiye avakirin